I pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija. U današnjem videu ću da vam pokažem neke skrivene poruke na Google. Pa hajde da počnemo. Ako u Google ukucate Super Mario Bros. Izaći će vam pored Wikipedije ili ti opisa igrice jedan coin box ili na našem kutija sa novčićem. Ako kliknete na taj box, iz njega će izaći novčić. Ovo je jedna jako zaista dobra referenca na Super Marija. Sljedeće, ako ukucate na Google Tic-Tac-Toe, izaći će vam mogućnost da igrate X-Ox. Najzanimljivija stvar kod ovoga je što ovdje možete da mijenjate težinu i čak da invitate nekog vašeg prijatelja da igra protiv vas. Ovo je jedna od najboljih Googlovih igara posle onog dinosaurusa kada vam nestane internet. Ako na Google ukucate Wizard of Oz, što u prevodu znači čarobnjak iz Oza, pored opisa ili stranice sa Wikipedije pojavit će vam se crvene cipele. Ako kliknete na te cipele, Google će se zarotirati i promeniti boju sijevu. Zatim će se, kada se boja promeni, pojaviti jedan tornado i ako kliknete na taj tornado, iz tornada će vam iskočiti jedna kuća i sve će se vratiti u normalu. I tako opet možete da menjate pozadinu iznova i iznova. Sljedeća stvar, meni jedna od omiljenih je kada ukucate u Google, pored u prostoru gdje pišete URL ili link, napišete Heart, vaš pretraž će se promeniti i izgledat će kao jedna starija verzija Googlea i možete čak i da pretražujete, međutim, ako nešto pretražite, sve će se vratiti u normalu. I za kraj, ne baš toliko zanimljiva stvar, ali ako u Google ukucate Mlečni park, pre nego što dobijete opis, promenit će se veliki broj slova. Ovo za nje ne znam kako najbolje da opišem, vidjet ćete snimak pa će vam biti verovatno jasnije. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, bacite like, share, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu, pa ja sam Komšija, pozdrav!